دنگ کردستانیه. جنابان نوچهان رادیو دنگ گل دم با شیر و ده تباخ 2025 یکشم لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارن هشام نوچه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه. کارا ایلان اگر ریبر آپو آزاد ببه و اف یک بخور باوری بینه فرماندار هپگی مراد کارا ایلان دبردوام هفیوین خود دبیجه مجاره که دنا گرینگ اوه که دنافر آلیان ده بباوری که گمان هنه او جبو را کرنا و بباوری دوی تقز آزادی ریبر آپو ورده بین کرن. کارا ایلان بالکشان سر ریبازن چارسری پرسکریکا کردو گوت ریبر آپو هر دم ده گوت دوی مجلس بکه و دوری برپرسیاری بگره سرخواه. پرسکریکا کردجی پرسکریکا همو ترکیه دوی پلان شرق اصلاحات بویرن 7 سالی و سوسیولوژیا جواکین لترکیه توا دبن چوان را به در باز کرن. جبو ویجی جی چارسری مجلس ترکیه او مجلس جی نونر انگلن و جی چارسریه نها کمیسیون کاتی آوا کرن و پرسکریکا کرد بخر روژا وخواه ام هیوی دکن که او کمیسیون به رول و میسیون اخواه یاد دیروکی رابه دوی بریار لگوری برجواندین همو ترکیه بن جبر که مجارک گرینگا استراتژیکه دوی چارسریک بنگهین و ماینده به پیکانین ام هیوی دکن که کمیسیون جی دوی چارچوه ده نزک ببه. کارا ایلان گوت ام آلیه کی و مسئله اینه دوی نیرین مجی بینگرتن. از نخوازم ری نشانی کمیسیونه بکم لی اکتور و مخاطب می سرکه ریبر آپویه. دوی ریبر آپو فکرین تفگر همین تکلداری چارسری پاروه بکه. جبوه جی دوی کمیسیون به ریبر آپو را وره جمعه و ریبر آپو نیرینا تفگر همه پاروه بکه. ریبر آپو مذاکروان می سرکیه. نومان قرطلموشی وک سیاسی ده چارچوبه جنوب پیشخستنا تکلین کرد و ترک لسر زمین سیاسی هن تشتانین زمان پرس جی اوه و لسر آشتیک چاوا رابستن و مجر استراتژیک چیه ام وقت افگر تو کسی داخوازا مرحمت ناکن لروجلات ناوین گوهرین و گوهرین باوایی که بلز پیشتکه و یعنی دیزاینا گو خود سپارت پلان آسایی که سپیکوتی ایدی هلوشیایه جبروی یکی جهازن سرمایه گردونی یا نهاد خوازن هرم لگوری برجواندی خود دیزاین بکن. دولت ترک جیوه یکی دبینه و دخه روژا و خواه. او باش زانبن بیی کردان نکارن سرکتنه به دست بخن. دولت باشه لیجی لسر ناو دولت بانگه کرد. ریبرا پوشی اف تلوکایا لسر ترکی دیت و انسیاتیف کرد سر ملی خواه. ریبرا پو وکا ایراده یک براستی جی بریار گرینگ و تو کسی هیوی ندکرستند. دوی دولت جی گوتن این دولت باخچلی بکن پراتیگه. به چاوا ریبرا پو تالیکه لسر ترکی دیت و به برپرسیاری که دیروکی را بو دوی دولت جی دوی چارچوه ده گوان باویجه. اگر میمار و سردم ریبرا پو ده زندان دا به آشتی جواکی چنابه. جه ایتالیای پیام تکوشینا جبو آزادی ریبر آپو ده چارچوبه کامپانیا ریبر آپو را آزادی ده ریزه کنسرین تمپو دی سپرانزا آنگو دماهیوی ای سال لباجار برسیا جارسی من حت درخستن بریا کنسر پانل کات درخستن پارلمنتری دم پارتی و گل کس بشتاری پانلی بون پارلمنتری دم پارتی آگری بردان öztürk ده پانل ده آقفی او گوت برزو جلان نتنه جبو کردان جبو گلان همویان مدلک پیشکش کرد. تکوشین آزادی یا کرد به کمک پچوک دست بکر ایرو باندور لمیلیونان مرووید که لجیهان پرسکری که به رنگی چاوهاتن چاره سر کرن برزو جلان برووا جیوه کرد. فسیح کرنا فکه که و شوتاندران چکان نشانده که دوه مجاره ده چه کاسی به بریاره. روزنامه‌وان مراد چنارجی افتش گوتن. لعالیه کی و شهردار باجار مزن استانبول اکرم امام اغلو تیگرتن لالی دن و آشتی چوا پیکوره اف یک دهش مرو وانده ده بسده ما پرسان جبو اف پیواجو برنگه که ارنی به انجام ببه دوی دولت گاوان باویجه
سروک روحانی الهجری داخوازا لپرسینه که ناونه تیوایی کرد. سروک روحانی جواکا درزیان شیخ حکمت الهجری به داخویانیه که ایرشین ترورانه ین سیستماتیک به سوچین خرکرنه ین ندیجی شینین سویدیای بنافکرن و گود دوان ایرشانده زاروک جن و کال هاتن کشتن. مال هاتن شویتاندن آمبارگویا که برفره هات فرس کرن. الکتریک هاتا خود کرن و دستور ندان که آمورین خوارن ورن باجر گوندان. الهجری دازانن که تشتین هاتن کرن خرکرنا بیدنگ بو. دوی لپرسینه که نوونه تیوایی وره پیکانین. الهجری بالکشان سر را گاندن دروین و گوت همو راستی هاتن برواجی کرن. هم مدیا دیجیتال و هم مدیا نویسکی و دیتباری ین گریدای دستلاتاریا دمکی یا شامه بم پیکرن و خرکرنا لحرمه وکه اولهی بناف کرن. evne rasta û em vê kiryarê şermezar dikin. El-Hicrî bang li neteweyî ku saziyên navneteweyî teva kir ku lêpirsîneke navneteweyî ya serbixwe were destpêkirin û sûcên li Swêdyayê hatine kirin werin lêkolîn kirin. Devê kesên destên wan di sûçan de hene jî dadgeha xirkirinê ya navneteweyî de werin dadgehkirin. El-Hicrî bang li dewletên garantor jî kir ku zextê li desthilatariya demkî ya Şamê bikin ku پابندی آگربسته به بمپیکرنان دوباره نکه. El-Hicrî bang li şeniyên Swêdyayê jî kir ku yek kes jî bin li dijî fîtneyê derkevin. CPT Artêşa Tirk 18 caran êrişî Başûrê Kurdistanê kir. Tîma navbênkariyê ya Xristiyan CPT ku karên leşkerî, siyasî û aborî yên Tirkiyeyên li Başûrê Kurdistanê dişopîne daxuyanî da. Di daxuyaniya CPT ya li ser malpêra fermî ya saziyê hate weşandin, hate ragandin ku di tîrmehê de herî kêm 18 caran Tirkiye bombarduman û êrişên hewayî pêkanî. Di daxuyaniyê de gotin, hêzên Tirk 29 tîrmehê operasyonek nû ya bejayî da destpêkirin û tevgera sivîlan asteng dike û zirarê de zeviyên çandiniyê. Li gorî daxuyaniyê hevde ji êrişan li bejaya Amediya li bajarê Duhokê, êrişek bi dron jî li bajarê Silêmaniyê hatiye kirin. CPT diyar kir ku tîrmehê li Amediyê gel xwest li malên xwe vegere, lê belê aliyê leşkerên Tirkên li herêmê ve hatin asteng kirin. Li gorî CPT ji destpêka sala 2025 nû vir ve Artêşa Tirk 1696 caran êrişên leşkerî li herêma Kurdistanê ya federe kir û di encama van êrişan de neh sivîlan jiyana xwe ji destan. Rojnamevan Hüseyin Deniz de 33 salvegera şehîdkirina xwe de hat bîranîn. Nûçegihan û nivîskarê Rojnameya Özgür Gündemê Hüseyin Deniz di nehê tebaxa 1992 diyan de li navçeya Riha Serêkaniyê hat şehîdkirin. Hüseyin Deniz de 33 salvegera şehîdkirina xwe de li ser gora wî hat bîranîn. Malbata Deniz partiyên siyasî û nûnerên sazî û dezgehên demokratîk amade bûn. Di merasîma bîranînê de hevjîna Hüseyin Adile Deniz Akifî û got Hüseyin Deniz ji ber tiştên ku di wê serdema tarî de bibûn nivîsand hate şehîdkirin. Sernavê nivîsa wî ya dawî li hevkirina bi gerîla rebû. Hüseyin ji bo doza gelê xwe canê xwe feda kir. Hevseroka Dem Partiya Rihayê Ayşe Sürücü jî ketkarên çapêmeniyê bibîranîn û got di salên nodî de bi hezaran rewşenbîr û rojnamevanên Kurd hatin şehîdkirin. Lê nikarîbûn dengê heqîqetê xwe bikin. Piştî axaftinan qurnefîl danîn ser gora Hüseyin Deniz û bîranîn bidawî bû. Li Şengalê komxebata dewlet, desthilatarî û demokrasî. Yekîtiya Cîwanên Êzîdxanê û jinên cîwanên Şengalê weke bersiva li banga rêberapor re komxebatek li darxistin. Komxebat bi duruşmeya dewlet, desthilatarî û demokrasî bi beşdariya gelek mêvanan delegeyên li Şengalê dest pê kir. Komxebat bi nirxandina mijara zîniyeta dewlet û desthilatariyê dewam dike û encama wê jî ji raya giştî re were parvekirin. Hejmara lîsteya partiyên li herêmê bikevin hilbijartinê eşkere bûn. Komisyona serbixweya hilbijartina Iraqê lîsteya hejmara partiyên herêma Kurdistanê ku tev li hilbijartina parlamentoya Iraqê bibin eşkere kir.
کمیسیون راگان که 854 کسی خواه که نامزد دستیشان کرنه و 76 کسی سربخواه خواه دستیشان کرنه. جبو هر کرسیه کی 100,000 دنگ پیوسته. کمیسیون هجمار عالی سیاسی هرم کردستان کتب لحل بجارتنا پارلمانت و عراق ببن برس کرنه. حکومت دمکی دو جیوان نفرینی رواندن. لگوری آگاهی انکتن آجانسان لحل به دو جیوان نفرینی ین بناو باسل صالح کدرو و علی جنیدان احمد محمد جالی هزین اولایی گشتی و خاتن رواندن. خزمن هر دو جوانان دیار کرن که کسین هاتن رواندن سوقی بشه اولیهی یا عزیزی یا باجار حلبه هاتنه کرن. سدمن رواندن هر دو جوانان و عاقبت آوان نهات زانین. لتل آویوه به 10,000 کس مشیان و خواستن شر لغزای بداوی ببه. روژک پشتی ایرش کرنا پلانا اشکره کرنا پلانا اسرائیل یا جبو داگر کرنا باجار غزای به بشتاربونا مالبات دیلگرتیان لتل آویوه مشک گرسی هات درخستن. خواه پیشانداران وینه و باقارت دیلگرتیان هلگرتن و بانگلو حکومت کرن که جبو بردان آوان بکونا و لف و تفگره. حماس را گاند که 49 دیلگرتی ده دستوانده تی تخمین کرن 22 جوان ساخن. مالبات این دیلگرتیان و کومن آلیگرین آشتی دخوازن به حماس را آگربست بکرن. لناونده که پولیسین ایران ارشک چکداری یک کشتی یک بریندار. لگوری مدیا ایران 3 کسین که ارش کرن جالی هزین اولکاریه به هاتن کشتن. حتی نها کسی برپرسیاریا ارشه نگرتیه سرخواه. چافکانین هریمی را گاندن که ده 26 تیر ماه ای سال ده لدیجی آواهی دادگاه زاهیدان یا ایران ارش کاتبو کرن. ده انجام ده 6 کس هاتبون کشتن 22 کس جی بریندار ببون. و دمه کوما چکتر یا بناو جیش العادل ارتشا داد او وکویه برپرسیاریا به ارشه گرتبو سرخواه. دارن هجام نوشه پیشکش کرن دن باش.